kupigania lakini uoni. Huko ngwana iskali. Odebwe sinko nyoro. Ndindeka kinde moyo. Musacho odebwe sinko nyoro lumia no nyomena kama tele. Lakini uoni. Sasa ukiama cheka kune mbata. What is? I don't know. Kwani hakuna tawel kwa hii nyumba? Iko tawel. Mbona unajimwagia maji? Kindo zaidi. I'm sorry. Pole. Tafua baadaye. Sasa I think I have a burning issue. Okay. Chitimbo admore mbepi. Maisha hizi endelea hivi. Life can't continue this way. So unataka aje? Unataka aje? Na taabu kubwa sana naona jua. Nomuzoyo. Wana tobana tsamari amereri. Ai. Umwelewa tu bilako. Ore meri umuntu kuragerisa kweke. Nchetinda merati meke yose tindi moyo. Nchebono ti ngore meti ngokupiga ingore mereriso musaje bunwe. Mzee hakuna hata input akona yentonke yokiamano musaga koraga. Hata hizi fikiria ndari kimojengoga ankonye ne nche tusaidiane basonyo amwira mnyetao. Kanga tusaidiana hapa endagere ende onyeka mwire enda menye busonge. Yona kama kwa mugaje nincho komani. Sikise mbakanga utebire ndagakin si wose matebi nincho hotei. I think Sumwambie. I think I have a perfect solution. Perfect solution. Untambi mega untambi mega sakweke. Lanzo kitoka bama unakuja. Nere suguria bekreta mache ache kuruga. Tare noena yani abekrete ga wocha acha kuruga direct. Hii sufuria vile unaiona hivi. So ziendelee hivi na maisha. Mimi naleka maji ya okay. Kanzo hiyo. Yeah. Maji ya kuoga ngesa mundo nyago sibi ngesa kene kya kuruga. Kona koroga kwa sibi ya maji. Bana tori ikora matata ngatari kwa sibi. But anyway. Kona no kwa unakuja lunch ama? Ni sawa pole. EMOKO. Mtu toko lunch. Anda. Perfect. Ndio yuko ile basi uko ile. Sasa kuanzia leo hii iko kwa authority yangu ni njengo kirenda. Sasa tumeanza kupimiana vitu kwa hii nyumba. Inabidi yego bidi lazima kurero njengo rugaga. I don't get it. Chibesa chirese ino nechi nyingi tato mino ama even ikiwana gego surprise kabisa your compound enye negenga diani. So why unataka kwenda diani nende mubwate diani nyumba mino? Omaite, the problem is napomutora diani nka but then tsunami nemenyete nyumba. Tsunami wara ninga. Tsunami. Akorukoruga on sareli tuko kurusa 12 nabo kabuna tokomera na igari tukoli asareke. Sareke rugo sareli tuko na kibona. You know my dad is trying to ata itako mbogo rio bongesta egete in a way intari go appreciate. Because to discuss issues when I get tata itiko ndabula an adult. Tata itiko trust with my own resources. Because even if intako ako tare intako bwatere that he's keeping them for me, they are not his to keep. But when I say something like that ako ga chibote abona na very disrespectful. Lakini bono nkyo montako angere binto bitali bya binto sokora na antigerete. It's not even his money that I'm nini. Ni sawa bonda isipimiane kila kitu. Si kupimiana kitu. Unawacha kile soka no gasi mege ntekikia gani na kero. Natoka na ngoso kana na kero. Igare go bidi kama mbaya tigebe mbaya. Sawa. Tigebe bobe. Okay. Kila kitu. Unatoka ndrega kwa hii nyumba. Tuendelee hivyo. Tupimiane kila kitu. Obo situ keichikira litu. Kitu koligia. Bana. Mbuya to chibone gato sana chimen. But hii inatembea na nini nchongoruge nyombe. I cook and what I cook is what you eat. Tuwezi endelea namna hii. Niche Nairobi kwa aso alafu ndagiriyo musacho mu. Wakoro kwa simply because Wakoro kwa bacha. Anyway, I have Kitoko nifungie mlango. Sawa. Kana siku njema hapa nice day kweli na. Nikirudi motevi nganinje na hata ninje na kore. Omera na wachipara au muerese ndigane. Okay fine. Sawa. Think ndongeo na ibira. Naona ngoko kwa Aisha yezi endelee hivyo. Hata naona ngoko isikoga unyetachi obosi. Osogwa tenchokobe kwa bosima. Montoni ya goto pimere nyumba. Kila kitu kwa nyumba kama umbeza sana. Wale kwa na inje na soke. Ndio anything. Hii lazima niende nayo. Na nayo.
Mongo ngore kasi ko mugaka no kurage rugara. Gansumbu deke. Maisha gani bwana? Siwezi kubali maisha kama hii. Iko uko serious unaenda na hiyo kitu? That I need to get married. Can you believe that? Like, he's forcing me to get married. Okay. Aina mangana mange, and you know your dad ngo karande nere biasara. I know. And tingo taka I do something, of course ena akumanyete through estatomi. Tingo taka itibono nime na koire gusini chibesa okay ndokore egento tatomi na tatake. Because you know ntobwate partnership nere. If he withdraws the partnership no ninte na achirense. So lazima ambe very keen. Na ende idea yogo tebe go Zanzibar Mombasa think ageretinere idea ngiabuna nkwa chibesa. What if nkwa chibesa atomi nange uko igura chibesa yago? Well, I can always figure something out. You know, I have a degree. I have a degree in nutrition, so I don't think it will be a problem because I can always find something to do. It's just that I just need a moment. Ndengereri yani inkaranse so that ngenyore, you know, because at this moment I'm in a very bad place mentally. And yeah, nakikinta gete alone you so that I can find myself. And Tangon kobori alone ni chibesa ngo tait. Like 200,000. Eh? Sorry oka. Usora to marangu ko yore. Cheers! Pero na buka le nyota. No me da nyota. Era buka le nyota. O me tina buka. Nyota yechi na useme nyota yidongo. Ani bitungoroje. Na nyanya. Okay. Tibigiti ano itera. Nchimonu kwa chindo kwa hiyo. Bona wata ile era na buka no kolio. Na do jansa no kobe. Ika tukia soka straight to nyuna breakfast. Soka liu kagenda baka para. Guess what? Kwanza nichi na nene bitongo. No nyolete kwambuka. Kwambuka oli sobere nyaburu nyomire nyaburu ngumbwali. Oh, usubira teore wate chigari. Kwambuka oyo ndi mumuruma wako nyitaka. Muka mumuruma wabo uri okweta uri ometa Nairobi. Obe. Kisa musubira ndi na mumira. Abati ke manda manyama ate sa ekona. Akona tinyanya. Na namanya ra urige kumba. Na mazenga ayese akiwe. Ano yonka. Na mo omuzi. Na masagiga. Ya sa rosa pitinga karizo mezi. Ngikwa matebe ukwachina chao sakobero. Ese na mo akistori na mo nyori gusi. No makongo sana na nko. Ya na mo nyori gusi na matia abantu na ba kule gote mata gote gusi. Onda bikei. Na gusi irigo. Ama debiye. Ya nyeti, pakile vitungu. Mariando, korge buye. No? Korge yetu korge. Ikimbasa. Ndingo tugonto ke akona ngebo nega ali ama kuma tugontuma. Ndingo ta kumala ngo wewe angalia ngoma itoika. Otuoli. Umo injini otuoli. Obe, ori ngumbu sabere kwende samba ngumbu. To kuma manya to asamba tara from tu. Obe na bwa no otuoli. Alengo muliri tikanga to otuoli alengo muliri. Akangi be kirigento. Nere so baba lenga motojiri. Akangi be na ngibiro. Agatageta kende university. Agora engineering. Akaita kende university mwasometa na ira koibe. Ayende Kenya ya wisi, nero mu engineer manene. Apote garbo no? Garbo ne liyo nyonka. Enene. Oma estaba yo con tu parada, era algo con tu mamá, algo con dagre bakanko. Ona ke mwasometa. Ona mama yakonga kasi ngingapi? 200. Choka. 200 na usoni? Ano ange namba. Ondi kire namba. Ata yumbo ke weekend. Oh my thank you. Yendo kiango. Sasa. Ono turi. Eba chite bageta na mukae. Mukae umaita inge magistrate. Wakaki divorcing apa? Ono turi ameru ati kitengera nta ichi koroba. Na mukwara yera nyamera kana. Mukae yaringe magistrate. Nyamende skuru ya sinyete ante gachaka ndusigari akandeta Nairobi gaiga
na manyire kuyaga na itorosia sini na indongo bako chiase mu engineer yu okora kira ina gari Kenya wewe simba songo kwa limba ikoyo mba gere ngia omanya kocha komwera nyamenda nyumba na mukwane already wanti ya hata kusalia unanialipia ndo Truvena 200,000 ogenda ulira uchikoruirane onyore mechanderie kokanyite. I honestly think that's a good idea, and if you allow me no musanione na bongo kwa na tatomino torena kitura solve station ye because goteba buna nkolon 200,000 ogende tu Diani ogende Mombasa ogende Zanzibar omakoirana. I don't know. Timaiti na no matter you have a medical problem. Omanya go ikagari kiende gekobere tatomino ni nchara on my neck buna nakini ikaikuwa rusio boidi no mwanone bakoko mwachi besti nyingi igaguchira Zanzibar. If anything happens to you, no matter you have a medical problem. But I don't want you to talk to my dad. That's why Nachi they go one night specifically because my dad is a dead end. That is why I'm trying to find another way to survive. So going for a vacation, you na kyo survive surely. Mete yanko babuna go so saba chibe so cha ke biasara angonko make yarenge sense, but muna go saba chibe so ogende vacation you teriko. I don't know. Anyways, this is what we can do since what the stress. Now we talk when out, we take a drink or two. To take something, let's take some champagne. By the way, I even have some champagne here. Now we talk again. We take some. If I wanna feel you don't want me, do you like this brand? Now we talk again. You go say, talk to out. Or relieve your stress. Inchebona iga ikinate batite tukonya kwa abantu besa lafto gosa nemna ayino musani one ingo kwa chibesa tato minange acharigu bono obohiro buna bunta tete gosiri ngokwake diri buye kwanga kwero diri kieke bono tomenyega tusumbuke omuntu mwasometa na ayi nkige kaba omuntu koriyo mushara karibu 650,000 ayo Kenya wesiale KQ ayinga yore omuntu mwasometa na ayinga yore Ngiye akonyore kiare ngo moriri ogokoiberia matembo saisi nkekiari bosenke ike bosenke ikyu antiganga te magembe ero kekyu tikiende gari mutu mwabiki pipe kama musamba mabuta yendege mwataje metara gari bune mwera mwone magenda babwata chipesa buno bori uturia konyomo metoro twatambu Nchea ikete ndiko nyomuno twori na kanire. Enganchi tonda ndene nkoro ya ne. Bono somenyega. Uko na bubugima. Nche na ngomenya gaiga. Ayiriya so komenya. Ngwa menya to bugima bwa ugakora kwanza ochite kwa miga gaiga. Okay. Mimi nakupigania lakini uoni. Uko rwanira iskari. Ondebwe sinko nyoro. Ndinde kakinde moyo. Musacho ondebwe sinko nyoro rumia no nyomena komate. Lakini ayuoni. Sawa. Tikandu enda yere soke. Ngenda ngira ndi jio tu. Utaka hapo mtakufa na huyu mtu maskini. Yo vizuri tukufe na yeye lakini tinga na ng'anyo mungu goki. Bwana kupale kama hata na niko kikuga. Magmagara. Yes? Tenga ijirege. Mchamana to komanyanko tare ngui moke hasi na. Tenga no ke baka batuko. Ngocha na re hasi na manyanya gento getengero. Wa. Tenga ikweli no mena. Ma tana bango ngo pima iga manye. Kero sa tenga ndo bango manye. Inche. Ngai moye gentege. Inche ngasto ko usemi to basanai. Inche nayo. Iko ba mahera ko ngata ndo na sente kiasi. Iko ni jara kerusi. Inche na ko ngachira basena kwana. Injo ko ngachira nganinche. Injo ta bara ngachira kurusi mi. Basena nsta ko usemi. Iko ni jara kerusi ka. Inche tena ta nayo kwa rusi. Ngai kile. Tena kwa ta nayo kwa rusi. Inga nguko ngacha. Pai kwa manyera ngi. Ngamara teka ko nyoki na nde njare nyare. Teka ko nyoki na nde njare nyare. Ta ko gabono kya. Nangi gete kike asindu. Tetimbu ati. Ngetu egete. Uzaye keberegete. Bona yetu andega tonywaga drink iga na kongo kwano naga 5,000 ina ora akora something and then we can figure out weekend nkogenda ande Dubai for just a meeting. Na bongo gotiga nyomba o relax
no che bintu bira ga swimming pool nkare ma ga gari o relax kinkoirana to ikansi to kwane bia. I think I will pass on the idea of going out because I think I'm mentally not in that space you're and to interact with, especially about Taba, you know. As somewhere here before Ikisukuru, there's an international school there. Yes. I do have a friend there. You drop me there, at least I get to talk to him. Was saying to some sort of understanding. In the meantime, I'm actually considering, your offer to stay over or in Dubai. Yes, but we can always talk about that. I think we can go. Yeah. So nkoire somo sanyo yo. Yeah, kind of. What to kwenda ande to nyukiende iga. Don't to relax. As I create to iga. So tikaenda agenda ndero for now. And then nabotuko bangi bintu. But yangu tu na wagwancha nwanchete choma tori choma. I can even take you kwende area pork. A place area pork na roche ngwanchete place area. Wono Rubena. Can you go? Nyomenda one. Ngere nko kana itoe kana tara na kero. Nyomenda one. Chiti mkoma nyaske. Nyomenda two. Nyomenda three. Manyana ate ba arosa na into. Manyana no. Orosire na into otemire otora iria mutinyo yo maneno subose nebere gochikwera. Orosire oimogereire amabako igoro otebikira mutu ashughulikie tumbo yake. Undande. Obwatire omogire yendo iki hasi ochire na kirokyo. Injeti ngwati ko bwa nyombei. Osobole tukie hasi ntoruga. Yebona. Lakini nyomenda kono orogire. Nyomenda orogire. Tetindo gire. Umuntu kubukuri bakintu kigasi ogera na kirokyo. Uno muntu ratokonye. Bose naye kwandetere. Uno muntu ratokonye. Style yo kokoragera bunde guto nyombaga yani tori boge ni. Okansere ko umwanti. Wansere irigaija. Nyerese bono tata. Ngai ngochi. Bana nabero mube. Ngai ngochi. Nabero mube tayo. Ngai ngochi. Ayo mumuro no kumurigire buya no muntu kaoraga no emobe. No ngintarete atoko no murui. No rekamaki. Ndibona umine tinga ncherarete. Okori yakwa ikuna kuhusu nini? Bro ere kiboko le yabantu. Aye. Nilimpenda vile yako mutigane. Tigana. Nani tarwale tare variality. Igo mumuro yo amwire to pi manana na nyomba. Tayo. Aigamu ai. It's okay. Tiganga nyanga ne motori menyo. It's no problem. Ikabia. Bakwani. Bakwani gasi nono yo sibichinde. It's okay. Amagoro go sono no kwa. Okongoyo. No problem. Tayo mangana tayo. Motori okwana nga yugo ireredi. Ai. Ano mano makasara tonga. Ora yare mkwake nkona antani nyesi. Sile. Montomo yiri. Ani gwera nyaro wisi beti to soke. Asa yongochi. Anongo vera motori gao. Na korumo koru. Wanyari. Abana kamuna abana bakogera abana banyakuni no madawa yakulevya abande bayinyemba. Abande babebi bago. None chira bayiboli bakwone ukabire yengo kwoni yani tinkoligire tinonya. Tinkoligimaya.